Hello, TUNI KUKI channel vejo se na bon vin lib na hikit no vin koi tabang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ke bol vin lang ako ma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun aphat chenga video ong kya upload jo se na navet jing thei a hi TUNI a hi BURMA te boina hen sai ki tautin aban le China langa khu e ho nam sunga ding le India gam sunga EPP boina ito ham ti ho jong neu khat in sei deu a hi in hi cho jong chun het nom le a China chan anaven TUNI a hi Dr. Sasa apatna hin panu hitin TUNI a chu Dr. Sasa hin Korean news ho a kona jong interview anabol kitnin aban le ama hin news khat jong anaso kitnin ti chu official news anaso do kitnin later anata do kitnin hi chi government tha NUG patna hi aman thu so khat jong na ta do in hi chi Indonesia Prime Minister pa koma ki pa thu anasai a hi aji chu TUNI a Asian meeting ding a hi ti na a chu hi chi Indonesia Prime Minister pa hin tu a Myanmar gam sunga mi na hian ho le prisoner kipin na a mi na hian ho le leader ho khu Hado pi evin ti achu anasei ji achu Dr. Sasa hin ke pa thu anapon a hi ti jong chu iga mu theiding vai chlaya kan ta do a hi in tu hin mun chom choma ki phinna anabol na ho hin sei ki no hitin TUNI a jong chu kalei sagain region a jong hi paper stride anabol kit novin mun chom choma hi paper ho a hi thil aji wa nichi thil aji ho chu mun chom choma hi lam len la a he ata avin ai lo le thingphung hol a jong hi ata dim set jeng veti a jong chu news mo a hi kitnin chule yangona jong hi mi pi ho hin banner jat chom hi ki choi jin hiti chun gari nia wa strike ho demonstration ho cho anabol jom jingkit no veti jong chu mu a hi in aban le hi chi bus station ho a jong hi nasata a thu ho he azit nova nang ho ku a hi lo le dictatorship hi chi martial law na koi jing na ho wa ko na hi port do vinlang Myanmar ko na jong hi chi dictatorship rule hi la do vin ti a jong chu mun chom choma hi thu anajit nova hi ta chu bus parking ho vel a hi lawai le bus stand ho a jong hi thil aji dim se jeng ve ti a jong chu mu a hi kitnin Mandalay langa jong hi Mandalay township ma jong hi mi tampin TUNI a chu ki jot na anei kit novin hi chi hi ming online TUNI a Asia meeting a agapan ja a chu hi chi deilo na a chu mi tampi hin TUNI a jong protest anabol kit novin education langa department ja chom hung khomen hi ta chu staff ja chom min ki phin na lamlen jot na jong ananei kit noveti jong chu mu a hi kit nin aban le hi chi yangon downtown langa jong hi ki phin na aumin ming online lim hi lam le na koya hita chu bel lei bel kisim ho a hi EPP ma khum vai ta chu ama lim chu accept movin accept ke de win mun choma chu hita chu ki phin na ho stride ho jong nasata a anabol kit novin a hi ama deilo vet sa na a hi ho hi anabol a hi ti jong chu news a ko na chu mu a hi kit ne chule hi chi TUNI Asian 10 meeting anei now Jakarta mona jong hi mun choma hita Myanmar ku support lo hon tu chunga hi hongpot do wa hi chi secretariat aki ho now Asian secretariat office maya hi ki phinna protest ho jong a hin bol kit novin hi chiwa jong hi security hon anata ana dangovin aban le mi pi ho jong hin nasata a hi ta chu anano khum veti jong chu mo a hi kit nin aban le TUNI a patna hi
Asian meeting ding tia na ki sei pen chu ming online jong dam ta in hiti chun Indonesia gam LHUNG ta in airport na ahung kum na ho jong chu namo deu a hi in hichiwa hi ahung port nin mi pi tampin liam na anane vin aban le tu ni a jong hi meeting aneyu a hi in a hin la tu ni a hi abona a sei lo deu aban le thupi pen chu a hi le jing Sunday ni a khu hi chu ho chungchanga chu ki holim na jong anane jom kit deu a hi ti jong chu kain sei hin tin tu ni a hi izakai hi chi meeting a detail ho akimo zo nai po in itiam khatna jing langa kho hung kimu ai le chi Asian meeting a hi EPP a seva EPP thulu na nei ham ti ho jong chu jinga news a kho I hin sei kit deu a hi tu chunga hi mi pi hon violent halkhat athip kit phat na chu ming online hita Asian meeting ding a chi kit je a chu dai lo vet sa na hi yang gona jong hi protester lui ho si song pot do kit no vin na sata a lampi a jong hi ki zot na ngam pe la he ti chun ki zot na ho demonstration ho chu anabol kit no ve ti jong chu mu a hi chule tu ni a Asian meeting ta hlona chu Japana Myanmar mi ho si jong hi tu ni a chong pot do kit no vin ama ho jong hin organize pate cha anabol kit no vin hi chi Japan khopi a jong hi dictatorship dailo vet sa na a chu road march anabolvin munchom choma hi ki jot na anabolvin demonstration cho anachi pi kit no veti jong chu hi chi Japan lang news a ko na chu mu a hi kit nin hi chi ki jot na a jong hi banner jat chom choijin ong sang su chi holim hi choin CRPH chule National Unity Government of Myanmar ti ho hi kita apoma chu ama ho hi support ka bol veti vet sa na chu tu ni a jong chu Japan khopi a jong hi ki jot na an kit ne ti jong chu mu a hi kit ni chule Mandalay region a jong hi mi tampin protest anabol kit na vin hi chiwa jong hi mag funeral ti a chu ming online dim ho he a koi vin thu ho hi tampi aji uvin hi chiwa chu bel label kisim ho chu sep ke vin ama ho jong hin hi chalanga jong hi hi chi mag funeral strike chu anabol jom kit no veti jong chu mu a hi kit ne US embassy in jong Twitter a hi tu a hi thil aposivin ke ho jong Myanmar mi pi ho support ka bol jing ve ke hon jong hi chi ku hi ka dai po ve ti a jong chu announce anabol kit nin hi chi announce bol cho ele Secretary of State Anthony kiti ama hin hi chi ho jong hi anapos kit nin hi tu hin e ho lang jep anasai ki tauten tamu lang anasai tin sagain region tamu lang hi anasai ki no hitin hi chi tamu a jong hi mi thum nasata in hi chi jungta force ho hin nasata in ana volume kit no veti a jong chu news mu a hi in hi chiwa tamu a resident ho khanin asai be na a chu mi khat amat pau hi boulder koma amat no hi in ama hi nasata a avovin aban le police station a apui masangwa jong hi chem ho a jong a sat novin hita cho a hoi lai ham khat jong chu chema hi art pop movin aban le police station a apovin ama hi medical hoita a akivet lawai le chun lampi ka a thin te ti a jong chu again chat dan news ho ko ma chu anapelut kinen a hi aban le hi chwa Thursday ni a jong chu mi na sata a anavo kit dan a hi in hi chi military ho hin mi som ni lang hi tamu a jong chu Thursday ni a hi anamat be kit novin aban le India sim mang ho jong hi hiti chun anaman kit novin a hi chi tamu sunga hi ga het theidinga chu India to kinai chakhat na hi in hi je a chu kol langa nam phalong hen lang tamu hi jong le chilaila a ho khun India sim ho jong aza wa hi in more sungsa nga jong kho ama ho langa kho network hoi joji a hi in ni chi ba call me hi jong le kolang mi hi jong le Indian
sim ho mang ho chu tu a jong hi a hol win amang amando do zeng ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi ki nin aban le 22 April chana mi thi hi a hi le AAPP dungjuya chu 739 a hi in aban le mi ki man mong hi 3370 a thing tai ti a jong chu news a ko na mu a hi ki ni tu hin ming online chapang ho cha phat lo dan ana veo hitin phat masalanga 19 April 17 April ni a anamat no chu I het diu a hi in numei ni le pasal li anamat no a hi in ai in wa hi ta cho yangon township ma ko na anamat ho chu in a sai ta ven ama ho la a cho numei ni zaw a hi in makhin yen kiti makhin yen thu kiti 31 years ama chu to masulin kiti masulin thit kiti kumsom la ko chapang khat anamat no a hi in hi chi amat te niu hi to nu mai khat jail sunga bom a hi in jail ti chu room khat na koi khom a hi in hi chi a room a koi khom pi nu kumsom le sagi nu hi a hung pot do ta in hi chi a hung pot do nu hin report api dan tu ni a hi in sai deu a hi ming online chapang ho hin aphat chenga hi interrogation bolding ti a chu ichi makhin hi aman jiwin pung khat na pat na hi pungup ni hla lang pungup ma pat na hi pung khat chan chan hi a hen jiwe ti in ana seizin ichi chu ahung ki le ting le ama chu akal ka la a hi lo la mai la ti ho a hi thisan ahung dim set jeng ji eti a jong chu report ana pekit nen a hi chule hi chuba report ana penu hi maswe yamin thet kiti a hi in ama hin April 21 ni a chu hi chi thu ho hi a Facebook page a chu share anabol a hi aman a sei bekit na a chu hi chi jungta force ho hin aphat si a ama ho hi ni hla si a ti chu ni chenga hi a ko do da no hi in ni chenga nu mei ho hi hin an ko do vin pungu ma pana pung khat chan hi interrogation dinga hi apui do jiwin aban le pung khat langa hi ain tha lut kit jiwin hi chi nu mei ho hin an jong ne ji talowa hi ta chu ni anat na ho chu tho le la peng jing a hi ti a jong chu ana sei ki nin ni chi aman asei be kit na khat na chu nakal ka in ati ven akal ka sa ven akal ka ho jong hi ti chun mol ho a je pi ven thisan kai levin pung khat lang le hin an tha ven ahung tha lut teng u jong le hi chi avu ho interrogation a bol ho jong hi chat mo levin jiwin aban le pasal ho chu i vet na hi le koima achi thei poi ti a jong chu ana report hi chi Facebook page a chu share ana bol kit na hi in hi chi wa hi event na hi le hi chi jungta force ho ming online chapang ho hi nasata a acha dan no hi nasamo mong dan a hi in hi je a hi mi tampi hi interrogation dinga hi apuiwa mi tampin anatho jolo ho hi anathi jing a hi ti jong chu het diwa kata sanin aban le hi chwa hi chi nu mei nu jong hi hla sio kitinu ama jong hi acha te hi chito banga aki bolgen theitai ti a het phat wa hi police station a hi gachi aga saya hi le ichi police o jong hin anu jong chu nasata in hi ti chun anavokit novin aban le ama jong chu an hen kit noveti a jong chu news a kona chu mo a hi in a hin la anu hi mun choma a koi do wa a chanu hi interrogation bolji now yangon jail khatna he akoyu a hi ti jong chu mu a hi in ama ho ki bol dan hi tu a sepei ho cha dan momong hi a boi le ta in aban le mi pi ho jong hi tu a hi lung oi lo wa hi chi township ma mi a hen ho hi attack bolding ti a hi ki got na jong hi anei jing a hi ti jong chu news a ko na chu mu a hi ki nen a hi chule hi chi chapang nu jong chun ke jong vel ni lang hi ti chun atem in a bolovin a hin la kananom po in a hi le aman police nu mai ho chu a kovin ka bante ni hi e tu sa win nang hi thatning ka tin
มุนโจมขัดนาไปมังจงหลังกวยมาจันเฮ็ดโหลดิ้งเฮตีจันเกียจงกีน่ะอินบอลเลติอาจูอินเตอร์วิวอบอลนาบาจงจูอามาหินเฮติจุนอันพงโดเกเนนฮีอบันเละตูนิจันเกียมิธีฮีอหิละ24นิจันเกียมิธีฮีอหิละAAPP โหดุงจุยาจู740อลิงไตติอาจงจูนิวส์อาโคนาหมู่อหิกิเนtu hin in angai nom jiu ho chu hin sai ki taw heten tu ni awang he KIA te a hi ta po in KNU langjo a hi ta in KNLA le tu a tat ma do ho hi anaki kap to ki na ho in sai deu a hi in thaton kiti township ma mon state na hi mi pi ho hin demonstration bolding ti a hi ki got na nei wa lampi zot ding ki go a ahung ki got lai ta wa hi sipai ho hi ahung ovin hi chi ho chu suthip dinga chu thalan kap ki novin a hi le pasal khat hi akeng akap khawin akeng aka bo pi phat no wa chu mi pi ho hi anajam che win hi ta chu an pen no le KNLA ho hin athal an ha ki novin blank fire ti ding ham i ta chu an kap gengovin a hi le sepei ho hi akinung chon novin hi chi akitong khapa chu ki kaido manin a hin la i chi sepei ho hi avela reinforcement ti chu atha ahung ki tol be ki novin mi jakhat lang hi ahung ki tol be ki novin aban le hi chi KNLA ho hi to ki kap to na ana umeti hi chi ki kap to na a hi sepei mi ni athi in aban le mi tampi zong hi ti chun anaki tong kha eti a jong chu resident ho kon a kona chu het a hi in a hin la hi chuwa news report hon asei bekit na a chu a hi le hi chi ki kap to na a hi civil mi koima akitong kha hi chi khat akeng ki kap bong pa ti lowa chu adang ho hi akitong kha po in KNLA brigade 1 to hin ama ho hi pungsom nilha lang jan hi nilha lang pungsoma patna chu hi chi ki kap to na hi a hi in aban le hi chi ki kap to na a hi bom tampi zong anaki septovin a hin la hi chi ho a in ho jong chu tampi a se in mi hichelai villager ho jong chu mi tampi hi hichelai ho a patna chu anajam mangam ta veti a jong chu news a ko na mu a hi ki nin a hi chule hi chiwa KNU lamkai somutu se pio kitipan asei be na a chu a hi le pado somutu se pio kitipan asei be na a chu hichi military hon ceasefire sign ding atiu jong hi hichiwa ming online in mi pi ho tha le mat abol chingke hi anga toka a hichi hi kina sa loading ki don loading aban le ki kap to na hi jing ding a hi ti a jong chu avela phone be na ananei ke nen a hi to a hi sagain region langa protester leader khat anamat pau chu achung chang ana sei ki no hitin kowai mio niang kitipa hichi anamat nawa chu tuni a chukot anakai win tuni ti chu jan hi a chukot anakai win hichi moniwa district court na anakai a hi in hichi hi video conference a ko na anabol a hi in a hin la a lawyer pan a saina a chu hichi kowai mio kitipa jong hi tu a hi murder case abol khomovin ahung pot thei poiti a jong chu ana sei ke nen a hi aban le anun chi lawyer pa chu thu ana dong ki nin kachapa chu adam hinam a hi lo le ETM ti a do a chu video call awang chu apil nai adam hi le akilom nai ti a jong chu anu ko ma chu ana sei ke nen a hi hichi ama to anakiman ho si abon wa chu hita chu case za chom hi charles abol khumova a hian den na live ti jong chu news a ko na mu a hi in chule ama ho se hi mei tarik sagi ni le court kai kit ding a hi ve ti jong chu tu ni a in phone theu hin tin hi chi chan chu tu ni KUKI channel a Burma chung chang ega sei theu hin tin tu hin India lang pang an sei kit no hitin India langa hi na sata ami thi na hi atam le jeng Burma sanga jong India a hi danger zo a hi ta in ani a hi corona a mi thijing a hi in a hin la e holanga tu chan ge ya hi
corona nat na hi nat na ta hi poi business bol na ane yo hi ti holoi jong na live in hi cho hi event na hi le lungsi le zeng oven hi a chu chi theiding a hi in mi tampi nurse tampi doctor tampi jong hi ta chu aka pi zeng a hi in mi thi ho hi avet na vai la lung se le vin a hin la a bol theu la po in chibana chu oxygen ahung kit la vai le na sata a hi gen thei a hi vin hi chi ho hi a hi phat masalanga jong kan na sei leader ahung ki tup lova leader hi halkhat educate a hi lovai le chun anam sung ami pi I to bangham ti hi a heji povin mi khuza thita a modi in mun chom choma campaign abola mi hizat na hung khom je wen ka ke pa e mi hizat ki chalo be an hung khom je wen ti a pa cha na abole le jong khu di lo a hi in agam sunga anam a country sunga ami ho I chana gen thei a to wa I chana ha satna a to ham ti velo be aman campaign ama election na MP MLA prime minister ho jo si hi ta chu til khona ne ja mun tina campaign a bol pi le khu vet nai le chun thang tom ma hi in a hin la I ma cha chu I sei theyong di lo a hi in ai wanga I ki chi theina deu chu COVID-19 hi tu chunga hi na sata a ha na hi in ize a chu e ho gam sunga a hung lut lo le e ho I thi lo na ding wa chu ki ven ti lo chu adang po in aban le vaccine ki kap jong chu mi tampin ignore I bol na live in hi chi jong hi ignore bol lawa ki kap ma hoita a ki ven tup ding a hi a khoti lawa hi le koima chan I that lawa koima cha to kin na lo be a hi ta chu I ban thi gam deu a hi in phat masalanga chu a hi le kum khat sung zen an ta a hi chi wa bon koima cha veilo koima cha bon thilo na thi mai theu a hi in ahung we masa ahung pa a cho a hi le mi zo sen iki chawin iki veng tu movin a hi le mi thi chu hlom je ma hi in a hin la tu chungai mi zo sen ana asa lo je a chu gen theina a hi lo thi le man na jong he ato a hi in a lim ho jong chu iga vet nai le za ne a lim ho chu news a hung ho chu iga vet nai le diwali mang bang jing a hi win a ki hal loi la ki wat lo a ki vui loi la ki wat lo a hi in ngi chi corona a thi ho hi a in koten jong a to kha thailo a ko ma ga chi ding na san jong a phal lo a hi in ngi ji a chu hi chu ba I thi kha awai le chun in koten jong hoita evet thailo diu in koten jong I ka pi jong le I ko ma hong thailo ding a hi in thi wang se ta I thi sang wa chu ki chi theiwa hi chi corona apatna hi ki ven deu zo chu I boy pi zo deu a hi corona hi nat na ham nat nan lo ham ta ham ta lo ham ti ho a hi boy angai po in ja a chu na ta a hi in mi tam pi jong thi a hi in hi ja a chu ki chat deu a hi ti jong chu a chaina akan sei hin tin aban le tu hen a chaina ding in khat ga sei le han ko bru hlang nan sei win hi chi hi ka sei nom lo a hi in aji chu ki boy na hi azat chom politics za chom ma ki khen a hi win chibana chu e ho idi momong win ama ho adi momong poiti na jong di lo a hi aji chu hi chi manipur gam a hi in ama hon jong apu apa khanga hi ta chu lai ho na ananeu a hi in hi jong le masanga patna anangai lut lowo a hi in a hin la e hon in sim hoi got phat wa ho ama ho hi eng si a hi wen tu a hi gam thing hang gam zo si la do ding aban le mun choma leader hon e ho langa leader hon jong iga support kit novin a hi le hi chuwa kho ama wa hin panan la deu a hi in hi cho pan ala thailo na ding wa khu e ho zo hin mi pi ho zo hin pan ila deu aban le ilam kai ilhen teng jong le hoita ai kilhen deu a hi doctor pa doctor lamtin thang asai na banga chu na anaveleu chun aman jong asai a hi in tampi e ho I kha thaina ding wa thu tampi ana sei jen a hin la tu chunga hi election kit ding a hin election hung kit jong le e ho hin BJP a hi lo le congress ti lo hi vote ding inei lo a hi in itiam khana hi chi ki pil deu han lang e ho jong hin atum be a party khat ki sim thei hel lang MLA izat ham khat ki nei za MP izat ham khat ki nei ya ki kai thei ta
MDC izat ham hat jong ki kai the a hi ta ai le ipi bola e hon jong independent party iphuwa ibol lo ham hi chi ibol lo to ka awa e hon independent party a hoi ta izo to ka awa chu mi thunoya tho tho ding hi vi tu a jong hi lam kai izat ham khan hin MLA tet ding ki go MP tet ding ki go CM tet ding ki go election na chu leader a izat na pangu jong le mi thunoya ki tho tho ding hi Congress in zo han lang BJP in zo jong le mi thunoya ki tho tho ding mi thunoya loading iti a hele eiman independent party khat ki phuwa hi chwa chu hoi ta mi khat mi ni ham khat chu hoi ta support i bolwa ki sot no waile hi chwa ko na chu mi chu ngai len the a hi in a hin la Congress le BJP is op jingwa mail hewa thunoya ki gol jing chanwa chu I chana ki pangjong le e hoding in kinep na di po I phat khat le mai lei hon Manipura ko na jong en no do di wa hin lai ji ti jong chu het them de wa kan sei a hi in hi chi kobru boy na hi religion boy na to bang tai ma a sei je wa chu tu a hi ken ima ka seinom poi ka ti ji a hi in a ji chu ki sei hen lang le I sei khil jong mai thei khen khat chun adi e ti jong la khen khat chun nge hi chelai na sei momong chu ka za thada e ti loi jong deu a hi in hi ja a chu a hi thei pen chu e hon I gam le inamu event bit theina ding pen chu a hi le lam kai ho a hi in lam kai ti chu ho lam kai hi han lang politics a lam kai hi an lang thingnoi a lam kai hi jong le hi cho si ong ki thu to wa independent party khat an phu do wa hi chiwa ko na chu ikito sot jeng wa CM hin kai do jeng ti lo wa chu e ho dinga chu I macha hi chiwa hi phat chom na deu lo wa hi Congress in zo han lang BJP in zo jong le nei le ho khut no ya tho tho deu a hi ti jong chu a chaina kan sei hin tin hi chi chan chu tu ni KUKI channel a I sei theu hi tan te ka ki pa